Ibada inaweza ikageuza majira. Wengi hawajui ibada ya Elia ilibadilisha majira. Ayamaka alisimamisha mvua kwenye majira ambayo mvua itakiwa kunyesha. Ropotama ambacho ulikuwa ujui, au kama kuna ufunuo ulikuwa hujaujua kwenye mvua, ilikuwa ni hivi: Elia alisimamisha mvua kwenye msimu na majira ya mvua. Rapato, kinachomfanya Mungu asimamishe ibada, asimamishe mvua kupitia Elia ni maisha ya ibada aliyoyaona kweli. Alafu akamwomba Mungu mvua inyeshe. Wakati inanyesha, ilinyesha kwenye majira ambayo hayakuwa ya mvua kunyesha. Yani wakati wa kiangazi ndio Elia akaomba kwamba mvua iliyosimama kwa miaka 3 na miezi 6 iweze kunyesha. Ndipo nikaelewa ibada inaweza ikageuza majira. Ibada inaweza ikafunja protoko. Ibada inaweza ikafunja utaratibu. Sabena banokata arabariando kosuka.